Sarolo. None naman play class 7 to 2 class 8. Unit ko Congress English High School pen kipas along way pajer panjiran sa sintaran ketik kiri kausa wahai atong tumbang bangsa sarong rigo. Sarolo. 97.9% Kasturi Gandhi Vidyalaya High School pen kipas alang liste pengajiran di santi dengan lisa pikiran lo anong e padir pati laki ini tumarang ayong sa santi kuning sabla Congress English High School pen kipas alang liste pengajiran di santi kuning lo anong e padir pati laki ini tumarang nang kesundot sa posisyon di santi kuning lo Sarolo. Amai tu pasti kuning lah. Sarolo. Kita yang kita lagi kelas 10 lagu hongmen Sanglika Tutupi alang di kipas lagi Congress High School pen Sanglika Tutupi jeka Sanglika Tutupi alang di setiap pengajian di pasti kuning degla alang di pasti pasti lagi itu apa pun kan kita kiri kacu mai pasti kuning nila sabla pengajian di pasti kuning degla Sarolo. First division 64% St. Mary's High School di Bupen ke pas anong e padir pandi laki ini tumurang along sa pandi kuning degla Sarolo. Non abang mati edas lakuang hong Maina Beti first division 65% Don Bosco High School kan kipas Maina Beti alang li abang ri hote alang li tung ahe motoriran kita melo tentang sa pintaran bani kuning regla ketek kali kauso amai Sarolo. 2.8% Don Bosco High School kan kipas anong e pajer pandi lagi ini pun ketek kiri kauso amai itu panji kuning nila sabla Sufik break Sarolo. Angring orang sapi bermuka air secondary school kan kipas alang lipan anong e pajer pandi lagi ini tumurang along sa pandi kuning degla angring orang sapi Sarolo. Degree ending lakuang bungpen nito beli kurang di Bagmuka High Secondary School kan kipas alang lipan nong pajer ponjula ke itu abidisa sa singterang panji kuning degla ostoko singterang percent or become 72% Guwahati cover storage on kipa anong ipali panjike dagrong sa panjik kuning regla
ini mana? Nang kili do lasuang bongpen, nipring ang deng kipas do laki Muslim kopi do kala English bongpen kipas. Nang liste semua kirang di pansi tuning reglo. Nong nang kili sisuhem mati longsu tundo yang nang kili. Saminda kito aktor. Alang idak semua kirang di pansi tuning reglo. Itu alumi sarko sar budu kirang pansi tuning reglo. Nong ipaje panji laki ini tumarong arong sar pansi tuning reglo. Alang di kipas lagi kelas 10 along kipas matric Solo yang di daksem mengakiran di bagi kuning reglo Solo nombaki alang di kipas lagi Pondok di Tulepen alang di daksem mengakiran di bagi kuning reglo anong pajir panji lagi itu amai pun ketek kiri kaco amai panji kuning reglo Solo Manteng alumisar Bagi kita pansi kuning reglo Solo Asmal sains Tulepen kipas Hojai Asmal Tulepen alang dia bang rebote alang lisar pileran sidamela kadot kabita imong manteng kipidang hupetken manteng kipidungji banji tuning reglo anong pajir bondi laki ileto aluisar prosar hupetera banji tuning reglo kadot kabita hupetken manteng kipidji banji tuning reglo Turula kadot kabita alang le sapi sa buratum alang le exam botoglo wakit sitame alang le sapi sa buratum kusunti nito dulipan alang litum kipaung bunma mate kipatek bunma alang litum masab so tame lam bitan di pansi tuning reglo manteng aluhi pen kal tisu pen khabanggang aluhi omong dului cili kondo secretary DSC Pemberian akan ex-presiden DSC Pemberian dan Pensiun itu akan DSC Akhiri